be jokkuno kan Allah jokki en kan dina o tabintina e hoore makka o ƴetta e nder makka kadi allahumma amin walli firno yalla yurminamo o natane e dambugal wongal go ɓaawo gayni sunnaji tentore ɗi nayi o wigal babu salatil jama'ati dambugal yewtaygal fi julde jama ñawore julde jama wa shurutil imami wal ma'mumi e shartiji almami on shartiji timmayɗi e neɗɗo fiyo wonu almami e shartiji timmayɗi e neɗɗo ɓaawojo fiyo julde makko nden sellu tawa ko o ɓaawojo ko ɗen ɗon ñaawojo yewta e ngal dambugal ɗo julde jama e gandi kal islam Allah subhanahu wa ta'ala no shar'inani en tumbodire moɓodirgol waɗa dewal no woodi tumbodire goo ko hitande nde waɗirta wono hajju ngu daragol ka arafa tummodiral ɓurgal mawnude e tummodire l'islamu nden ɗonno ko hitande waɗirta to woodi tummodiral waɗiraygal yontere ɗon ko julde juma nden no woodi tummodiral waɗaygal laawi ɗiɗi e nder hitande nden ɗum ɗon ko iidije ɗen ɗiɗi ka iidi suumaye ka iidi donki no woodi tummodiral waɗaygal e nder jemma e ñalorma on waɗa laabi joyi ɗum ko tummodirgol fi juulugol ɗi wagutuuji joyi sikki alaa ko nafoore wonani jama on wonani mofte ɗen si tummodirama ka tummodiraɗon andodirte yurmodire e mo ɓe humpito ko honnoya fewndori si tawi nawnuɗo no woodi koye nder ɗum o wallitete si fatunde waɗi koye nder ɗum andete o wattinoye si haajuji jokkeren ɗan goo no woodi koye nder ɗum andete kadi ɓe mana ko tumbodiral jibinaygal yurmodiral jokkere en ɗan wallidirgol hande ko yewta en ɗo ko fi tumbodirgol fi juulugol ɗi wagutuuji ɗo joyi o fuɗɗori ñaawore mum nden ene argol juula ka juulirde juulide e jama on honno woni ñaawore mum ko farilla kaa ko sunna kaa ko yiɗa karama koɓɓen no yeddodiri no waɗi wa konnguɗi tati konngol goo wonde ɗum ko sunna mo waɗi o heɓay baraji bus mo waɗali o juuli ka makko julde makko nden no selli ko ɓural ngal ko ɗum o faɗi ko bonus on o faɗi kono crédit on o heɓi noon konngol jumhurugol imam malik abu hanifa imamu shafii ahmadu fi riwayatin daifa ko ɗo kamɓe ɓe yaari e muɗum ɗum wasi o addi ɗum ɗo o wi wa sunnatun ko sunna iqamatul jama'ati ñinnugol julde jama juulugol julde jama o wi kanko sunna o wi bi fardina farilla meɗen julde farilla ɗen fiyo ittintinɗo julɗele naafilo ɗen wonde julde moɓodirgol fi juulugol julde naafe wona farilla koye sunna ma yumkina yurakkab fardun ala sunnati ɓay juulugol naafe ɗen ko sunna moɓodirgol ngol kadi fi juulugol wonata farilla on kadi ko sunna ko ɗiɗo waktuji joyi fana alansara futuro geje subaka ko ɗiɗo woni moɓodirgol juulaɗi julde jama ko ɗum ɗon o wi kanko ko sunna o wi wo wajabat jama on kañum waɗɗike
bil jum'ati wonande juma kañum juulitake goto ɗon no waɗɗi moɓodirgol si juula ɗum ɗo ko konngol goni wonde yawgol juula ka juulirde jama on ɗi waktuji farillaji ko sunna woni sunna ko tawata si a waɗi a heɓa e baraji si a waɗali a lettatake konngol ɗimmol ngol ko wonde juuloygol ka juulirde wonande gorko helli faaɗo mo mara nganto ko farilla ko sharti kadi fiyo julde nden sellu si on tigi haali toon so juuli ka suudu makko julde nden nde jaɓatake ko ndemere ɗum ɗo yoga e karama koɓɓen no wi ɗum wono zahiriyankoɓɓen woɓɓe maɓɓe ko noon ɓe yaari ɓe dallinori hadis mo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o maaki la salata li jari lmasjid illa fi lmasjid hadis on imam ahmad no fillimo imam alhakimu naysaburi no fillimo ka mustadra makko imam albayhaqi ka suranul kubra imo fillimo karama koɓe ɓurɓe ɗurde ɓen no wi hadis on ko hasan himo moƴƴi kamɓe ƴetti ko feeñi kon kawtirɗo e juulirde mi mana juulirde no takko ma sa juulo yaali toon a mara julde kamɓe ɓe waɗi nafyu sihha wonde hara julde ma nden sellande nde juuloɗa ka suudu ma jumhuru en ɓe naɓiri on ɗon hadis kamɓe ɓe naɓirimo nafyul kamal riwugol timmugol ngol mana mono kawtiri e juulirde si o juuloyaali ka juulirde haray o heɓaali julde timmude kono noon o heɓi julde sellunde yani gasi awa heɓi awa o konngol tammol ngol wonde juuloygol ka juulirde e jama on ko farilla wona charte fiye julde nden sellu mana mum si on tigi o juuli ka suudu makko tawa na nganto julde nden no selli imo wari bakkat ɗum ɗo woni ko lolli kon e konngol imam ahmad e ahlul hadith konngol ɗo ɓuri sellude haysi ɓe wolu ɓen ɗuuɗa kono ko dalliji maɓɓe ɗin ɓuri sellude honno ɓe dallinori hadisaji buyi no jeeya e majji ñande gollaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o maaki athqalu alsalati ala almunafiqina salatu al-ishai wa salatu al-fajri law ya'lamuna ma fihima la atawhuma walaw habwan laqad hamamtu an amura bis-salati fatuqamu thumma amura rajulan wa ya'ummu an-nasa ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى القوم الذين لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم حديث في غاية الصحة وما كان كنا لا وما كي جول دم فوق بدي تدان دنافقي بن ساتان دبه تدا إمابه وجول دل ديدي julde geeje e julde subaka maaki haray ɓe annduno moƴƴere ko woni e ɗen ɗon tawegol ɗen ɗon ka juulida e julɓe ɓen hara ɓe annduno moƴƴere wonde e mum nden hara baraji ɗin ko ɗon e ɗon joddi ɗin ko ɗon e ɗon wonti yiyayno wi ɓe arayno ɓe tawetana ɗum ɗon haysi ko fofagol haysi ɓe nawno hara ɓe wawata immade daro hara ko ɓe fofo ɓe ruuga eno ɓe ara ɓay joni si wonti tawi so arino o juuli tun o heɓa $1000 pelle tawsi ko ruugugol fofotono o ruuga ma o ɗaɓɓa ko bambamo ma ono fallirte no oto ɗo gasa o wi accelan ka juuli daga yandi soke yaho o wi wurin mi faalano wurin mi yamira julde nan yo nde darnane mi yamira goɗɗo min na almo yimɓe ɓen ardo yimɓe ɓen mi immo mi ƴetta sukaaɓe ƴetta worɓe hara ɓe jogii dolle leɗɗe
men yaha men dara ka cuuɗi ka yimɓe ɓe arata ka juulugol julde jama hiɓe ka cuuɗi ɗon mi sunnida ɓe cuuɗi maɓɓe ɗi. Subhanallah. Wajul istishhad e o hadisi ɗo ko honto dallinorten e o hadisi ɗo wonde juulugol julde jama nden ko farilla ko nokkeli ɗiɗi. Aranu ɗum ka sifiɓe arata ka julde jama ɓen ko nafiqiɓe wi asdaru salati ala al munafiqina wasafahum bin nifaq. Accuɗo argol waɗugol sunna o wiyata ko nafiqijo ɗon go. Ɗiɗi on hamma bi uqubatihim wal uqubatu la tunasibu man taraka sunnatan. O faalano o eɓɓuno o himmuno lettugol ɓe sunnugol ɓe. Accuɗo waggol sunna lettatake ɓay ɓeyni sunna ko sa waɗi a heɓay baraji si a acci a lettatake. Oɗo ko dalil goo. Dalil ɗi mon hadisul ama mawɗo bunɗo ari tawi nelaɗo sallah sallam o wi nelaɗo komin mawɗo nayejo bunɗo mi mara ko ɗo wan mi nawa mi ka juulirde yomi juulu ka suudu an ɗano maki hi farakhasa lahu o newnani mo o yahi ha o muuto e naɗo maki he a tasma'u nidaa ene si noddinama ka juulirde ananayi o inni hi mi nanayi de si noddinama o inni fa ajib nootoyo. E riwaya mo sella o inni la ajidaka rukhsatan mi heɓanali ma newende ko mawɗo nayejo ko bunɗo o mara ko ɗo am innama yo nooto jon noon ko kecco selluɗo yiyo ko oɗo wiyete wona wew joni ko sa faala yaha sa ñaccaɗo e o hadisi ɗo la salat li jari li masjid illa fil masjid e hadisaji goɗɗi goo ko ɓuri sellude kon juuloygol ka juulirde wonande gorko selluɗo mo mara nganto jooɗiɗo ka muɗum ɗum ɗon ko farilla si o waɗali o acci farilla mo jogii bakkatu on so juuli ka suudu makko julde nden haray nde yonay wiyatake nden ɗon ko mere nde kontatake hay hunde kono noon mo jogii on bakkatu. O wi ɗo wa fadlu ha ɓural julde jama nden ko nde ɓurdi kon juulugol kañum tum feere ka suudu mum 27 o wi ɗo 27 ko 27 ata ɗum ari ɓural muɗum wonde julde jama nden no ɓurdi julde goto goto darajaji 29. hadis selluɗo salatul jama'ati sallallahu alaihi salatul jama'ati tafdulu salat al-fadhi bi 27 daraja wa fi riwaya bi 25 daraja maki julde jama no ɓurdi julde goto darajaji 29 nokko go wi 29 hadis on no fotta e sellugol mum hakkude imam al-Bukhari imam Muslim. Daraja ko ɓural ko grade ko joddi no ɓurdi wana noon wonande ko hombo heɓata ɗum li mudrikin jami'aha ko hen hewtuɗo julde jama nden fuu mana o ari o tawama habbirango harminirgo ngon o julde almami ha ɓe salmini ɗo oɗo o heɓay ɗiɗo baraji e hoore joddi ndin taw salaire de base on o heɓoyay ɗon bonus 29 awraka atan ma o heɓali o tawaka julde nden fuu kono o heɓi darde wotere hatta haysi ka darde sakkitinde o tawi ɓe o heɓi de maɓɓe ruku ara e ɗin baraji ɗon o heɓayɗi ngal ɓural ɗon ɗin darajaji 29 o heɓayɗi tawi si tawi noon o taw yimɓe tayya sakkitoro on yalde o heɓayɗi ka o heɓataɗi kanko ɗo ko yewti ɗo kon ko noon woni madhabu on gonde o heɓataɗi kono ko selli kon o heɓayɗi
haysika ka tayya o tawiɓe fewnu wo fewnu ka o tawiɓe o heɓa e baraji ɗi nde wonno ko anni e on Allah subhanahu wa ta'ala yoɓata ko ɗum o darata wonno yaltirimo ka suudu makko addimo ka juulirde fiyo julde jama o Allah waɗi o heɓi ganto o hewtugol tawi hiɓɓe ka tayya salminago hatta Allah yoɓamo innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. E ɓure goɗɗe goo wonde julde jama nden argol ka julde jama kile kon tigi ciloto kon palanɗe ko paloto kon ɓorde ka suudu makko ha o hewta ka juulirde so fonti koyngal ngal ɗo o cippi ɗon towne daraja makko so fontoyi ngala kadi o feƴƴiningal ɗon o cippoyi ɗon fukka e bakkatu makko ko noon woniri ngal no townude darajaji ɗi ngal no fukkude bakkatuji ɗi ɓorde ka fokkiri ka suudu makko ha o hewtita kadi ha o hewta ka juulirde ko wana noon kadi si o fokkiti iwgol ka juulide hoota ka suudu makko kadi fayin o heɓa e baraji wana ɗum waka argol ɗum ɗo ko ɓural molanaga ko ɗum waɗi laarame sallah sallam maki aksarul musallina ajran abaduhum mamsha juulo aroɓe juula ka juulide ɓen ko ɓuri jogade baraji ko ɓuroɓe iwde ka woɗɗi ɓe nde wonno cilal ɓe ko daraja e fukkirɗum bakkatu ko ɓuroɓe iwde ka woɗɗi ɓen ko ɓen ɓurata heɓude ɓural ngal wi yu'idu fadhun ma imamin in yasha si tawi neɗɗo juuli kañum tun julde nden o ari ka juulirde tawi ɓe juuli o juuli kanko tun a fokkita yaltugol ɗon jama ari ma mo sikka juulama ka juulirde o juula ka suudu makko tun o nana no darne ene jakari ɓe juulale fillitagol nden julde ɗon nde o juuli kanko tun feere fillito nde wondude e jama wondude e almami hono ñaaware muɗum o wiɗo kanko si on tigi no faala yo fillito o wi yo iidu no fillito fadhun weddiɗo juulɗo kañum tun feere o fillito ma imami wondude e almami julde jama o wi in yasha simo faala am ko sunna fillitagol julde nde juuli kañum tun fillitonde e julde jama naam ko sunna dalil muɗum nela sallah sallam ñande goye mo juulude o juuli o salmini o hayni woɓɓe no jooɗi ɓoynne noddanelan ɓe jooɗi ɓela ɓay ɓe yennama nelaɗo noddi on dey ɓe diwni ɓe huli ɓe ari tawi ɓe diwna almaki ene malakum la tusalluna ma'ana ala sabu muslimin ko no waɗi on juulidale amen wona on julɓe ɓenni la sallayna fi rihalna amen juuli ka werdeji amen en juulno ka werde amen o maaki si on juuli ka werdeji moɗon juuliri goto goto on ari on tawi jama no juula juulide e maɓɓe nden ɗo wonana on naafi ɗum ɗo ko sunna no moƴƴi on tigi fillito wona farilla de kono noon ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude o wi kono la magriban na noon futuro wiɗo kanko futuro on ɗum ɗon o fillititako mo sa juuli an tun futuro feere a ari a tawi jamano juulude on futuro ɗon kanko wiɗo naya juuludu e maɓɓe fiyon ɗum ɓe inni wo futuro on ko o woni wittiri julde ñalorma fana ko shafri alansara ko shafri futuro woni witiri julde ñalorma nde si a watti ɗon a fillitike nde wona darɗe jelu wona darɗe jeego hara wonti shafri wiwolngol witirigol ɓe fiwota bonnutu witiri on
na ya fillito futuro on si tawi hari a juulinoma antum feere kono ala dalil ko selli kon nelaɗo ko makani ɓeya si on juuli ka werde mum onon tun on ari on tawi jamanu juulide e maɓɓe o innano sina futuro al'amu yabqa ala umumihi ma lam yaridu ma yukhassisuhu ko selli kon hay futuro si a juuli an tun feere futuro ari tawi jamanu juula futuro ko ya juulude e maɓɓe ko sunna no moƴƴi oyi aw ba'da witrin lil isha o wi kadi wo geeje ɗen si a juulino geeje ɗen an tun feere a juuli chafe e witiri a ari a tawi jamano juulude geeje ɗen o wi ɗo kanko naya fillito ɗen geeje ɗen hannde kadi fi honɗum fi mo waɗi witiri nayo nafuto hannde kadi ka madhab imam Malik jon noon nden ɗon nde fillotoɗa ɗon geeƴe mo fillotoɗa ka jama no fottana nden ɗon ko naafe ndende ko juulnoɗa kon an tun geeƴe ɗen ko ɗum ɗon woni farilla o a heewi wonta farilla julde wotere nde wona farilla laawi ɗiɗi jon no fiwota naafutu ɓaawa waɗugol witiri wota fillito geeƴe ɗen kamɓe ɓe yaari noon kono wiran ɗo kadi na ɗum noon selli few kono laaɗo wi oya ɗum o wiyano kono noon si tawi a juuli geeƴe a waɗi chafe witiri nden ɗon naya fillonde e julde jama la abadan e kadi no sella nafutugol ɓaawo witiri nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no tabiti e makko wonde o waɗayno witiri wonde on juulita kadi ɓaawo ɗum o naafita ɓaawo ɗum ko woni on tigi fillata ko witirire nden laawi ɗiɗi laawitirani fi laylatin witiri ɗiɗi wattake laawi ɗiɗi e nder jemma gooto kono ella alaka on tigi waɗa witiri haa o gayna si o softoyi o haa to jine naafugol o naafa haa ka ɓernde makko ɓutti idan wagutuji ɗin jowino fana wo alansara wo futurowo geeƴe wo subaka o si a juuli an tun feere a ari a heɓi jama wonɓe e juulude ko sunna no yiɗa no moƴƴi no rerɗina ya tawtuɓe kadi fayin juulita fillitoɗa nden julde nde juulnoɗa an tun feere darɗen ɗo nan ko waɗi natani en fi chartiji almami ɗin ɗo yarli si a juuli noon a juulidi e jama to soko ennen joni a juulidi e yimɓe rido ma yimɓe tato are tawi jama wi no juuɗa juulide jande daldi ko sunna kadi a fillitagol ɗon ka madhab Imam Malik ɓe inni kamɓe julde jama ɓurdata si yimɓe ɗiɗo juulidi e yimɓe million si juulidi no fota ko naɗo noon kadi on ɓuri sellude ko ɓurda jama no ɓurdi fii kala kamɓe tigi malikankoɓe hiɓe wi juuludugol e yimɓe moƴƴuɓe yimɓe jogiiɓe ɓural yimɓe ɓe Allah suɓi ɓay wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru Allah subhanahu wa ta'ala o tagay kono o suɓoto goɗɗum o ɓurna e hoore goɗɗum mo suɓi zamanuji go ɓurni e hoore zamanuji go suumaye no ɓuri zamanuji luttuɗi e sappo donkin ara noon no ɓuri zamanuji luttuɗi ñande juma e ko watta noon mo suɓi nokkeli go Makka e Madina no teddi ɓuri nokkeli go mo suɓi kadi ka yimɓe inna Allah yastafi min almalaikati wa min annas yimɓe wi si tawi ko yimɓe moƴƴuɓe juuludugol e maɓɓe no moƴƴi ɓuri juuludugol ɗe yimɓe wo yimɓe ni nalani ɗum noon yimɓe jaɓini kono ɓeyne julde jamane ɓurdata kono no ɓurda laɗo maki sallllahu alih w sallam hadis selle onno ka sunanu Tirmidi e ka musnad Imam Ahmad e defte goɗɗe goo hadis o imo selli kan wi salatu rajuli ila rajuli azka yani salatu arrajuli ila rajulain azka min salati rajuli ila rajuli
وصلاة الرجل إلى صلاة الرجال أزكى من صلاة الرجل إلى رجلين إلى آخره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وما كي نتلو جولو دقول إيهم بديدو taw tugol yimɓe ɗo ɓe juulida ko nden ɗon julde ɓuri laaɓude ɓuri moƴƴude ɓuri jogaade ɓural edi ko juulude neɗɗo gooto. Juulugol e yimɓe tato ɓuri kadi o juuludugol e yimɓe ɗiɗo. wa halumma jarra wara non noon wara noon. Idan no ɓurda sa juulide yimɓe seeɗaɓe joni a juulidi an tun e ɓeygu ma ka suudu, a yahoyi a tawoyi jama no juula, a fillitagol ɗon kadi haray no moƴƴi ko ɓural ko sunna. ɗum ɗon ɓuri sellude e konnguli ko wi'a e mum kon. En torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah faami en dina kam faamu sellude o arsiki en kadi gollitiro ko faamuɗen kon jomane ko wonne gollude kon. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al-amin. No ñaɓe ɓeɗon atti ɓeɗo sonnajo landi wojo wono jiwɓe teddinteɓe ɓen ɓe teddinama ɓe sunninama mana tawi ɓe laaɓi fen ɗo ƴiiƴan ala yaltude e barme on, si tawi ɓe wawi ƴette Qur'ana ɓe janga, ha ƴette Qur'ana ɓe janga hacci henno yaltude ɓe juulay ɓe sikko fewdo horugol ɓe hooray ɓe mema Al-Qur'ana ko ɓe konti ko laaɓe ko barme. ay sontino barmi joni ka jungo ɗo mana barmi ka koyngal ɗum haɗa yo juula haɗa yo mema Al-Qur'ana la wendo betijo juulata ɗum ko haalaji yimɓe ɓe ala gandal hotta ɗum ɗum wowla. Betijo juulay betijo wani ko fawi luttuɓen ko fof no fawimo. Idan ɗan ƴiiƴan yalteɗe noon na ƴiiƴan fiila yeeru, ko ƴiiƴan fiila yeeru ko ɗan ɗon harta sonnajo juulugol ma haɗamo horugol ma haɗamo memugol Al-Qur'ana ma haɗamo natugol e juulirde haɗa ɗan ɗon ƴiiƴan yaltojan fi ko sunninakon ko teddinakon ɗan ɗon ƴiiƴan ko ƴiiƴan barme wona ɗan ala ñawore ƴiiƴan fiila yeeru few. Ko billahi tawfiq. ɓeɗo ɓe landi o fi layyanagol faatiɗo wono mawɓe on tigi ɓen faatinoke so on tigi hettanay ɓe layya no dagi layyanagol faatiɗo dalil muɗum karama ko ɓen ko ƴetti nelaɗo men sallllahu alih wa sallam o hirsuno layya o wi ɗum ɗo ko fi makko kanko e ɓeygure makko nde o hirsi kadi dammol goo o wi ɗum ɗo ko fi mofte makko ɗen fuu ɗen mofte makko ñande ko wolta ɗum ko fi mofte makko ɗen fof no woodi woɓɓe ko ari ɓe maayino. Ndareno karama ko ɓe ƴettirta istidlal e nder dalil o wi hada li ummati ɗum ɗo ko fi mofte ande ɓe wi joni noon fewno ko wiyata ɗum ɗo ko mofte ande no woodi woɓɓe ko ɓe maayino e mofte makko ɗen. Idan ɓen ɗon ɓe heɓi e ko hirsi kon ɗum ɗo woni dalil wonde no sella si goɗɗo faatinoke waɗangol mo hettangol mo layya no dagi hettangol mawɓe muɗum layya ɓawɓe faatagol ɓayno fottana kan ko ɓiɗɗo watta kon e moƴƴereji so annike ɗin moƴƴereji ɗon ko mawɓe makko ɓe jeeyi ko hewtoyay wano sadaka si o waɗi so warni ɓe wakf hay Qur'ana so jangi o anni ko kamɓe jeeyi ko waɗi golle ɓiɗɗo ko continuité golle mawɓe makko ɓen ko mawɓe makko ɓen gollimo ha o heɓi ko moƴƴinɗa kon si ɗum ɗon moƴƴini goɗɗum haray fayda ko an moƴƴinɗo on aranum ɗum ko an jeeyi kadi ko ɗum ɗon moƴƴini kon. Wa billahi tawfiq. aɓeɗo landi joni iwgol ka woɗɗingol hara kadi ko machine waɗɗa ko auto ma ko moto ma ko welo ma ko puccu waɗɗiɗa ma ko mbabba ma ko ngeloba joni ɗa ko cile wiyano yarli haray ɗon kadi a heɓay baraji fi kala ɗa waɗɗi sikki ala heɓay baraji haray baraji ɗi no woodi nden ɗo ko waɗɗiɗa ko imma hara ko motere woni e gollude kono ko an soodi essence a soodu carburant o
ko ankari woni e ñoƴƴude fiyongal yahu hay bay baraji ma ko a pedalay ɗon kadi ko a pedalugol ɗon no wasi ko kati leydi wonɗa cippul almuhim woni a arhiɗa waɗɗi woni a arhiɗa seppa haɗa ɗin baraji ɗon hiɗa mari ɗi wa billahi tawfiq nam ɓeɗo ko landi bobo mayɗo ka reedu yumma muɗum si o jibina kono hari o hewti mana timmino hewti ka o jibinte kono Allah waɗi o maayi ka reedu si o jibina haray ko honno on ɗon wattinirte on ɗon wono maliki an koɓɓen kamɓe ɓe inni wona yo juule ko naɓe tun surroye kono ko selli kon o juulete laaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no maaki hadith assiqtu yusalla alayhi bobo fukkere mana fukkere bobo yanɗo mana mayɗo ka reedu yumma mum si jibina o maaki oɗo o juulete no woodi wiɓe ko konngol aboubacre radiallahu anhu no woodi naɓɓe kanelaaɗo ko selli kon noon selli aboubacre no wooli ɗum no sellirlaaɗo no maaki ɗum hayso ko aboubacre wooli wiyen ko mawɓuf kono ɗumen mawɓufu fi hukmin marfu'i hay si tawi ko e makko puisque o wata wolugol ɗum e haqqille makko tun haray o naniri nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam idan haray on ɗon boobo si tawi woni ka reedu yumma makko hari ruhu on wuttama o watti memminade o wuuri o heɓi gurdan ton o maayi nder ton so jibina o heɓi gurdam o heɓi mayde o oɗo o lootete o waɗe kasange o juule o surroye ka berɗe wono jano gerdete noon hara ko worɓe ɓen kadi waɗi ɗum ko woni kanko o ronatake o si o jibinama emo wuuri o ewi ɗon o rone ko ɗum ɗon sendi hakkude maɓɓe kamɓe ɗiɗo wa billahi tawfiq a jonnugol mo inde no moƴƴi kawtigi jonna mo inde ko waɗi oɗo o immintinnoyte oɗo woni ɓiɗɗo adama ɓay tum heɓi gurdam o heɓi mayde aray mo duwa jonnede inde hay si hirsogol ngo hay so hirsaka ina woodi karma koɓe wi o hirsane woɓɓe go inni hay so hirsanaka ɓay aray ani wona sunna o hirsanegol so on tigi waɗi sadaka na ella kono noon na sunna was tawi o jibinama emo wuuri nam taban kala ko wiide ɗo on tigi fillo julde mum nden nde o juuli feere kanko tun o tawi jama o filliti e maɓɓe ko anni to ko naafe ɗano maki takunu lakuma naafila tan ko ɗum ko winoɓe yaɗi ɗo o inni nde ɗo nde juulduɗon e almami on ɗo nde waɗana on naafe ɓay fewndu ko juulano julde makko aranere nde ko julta kanko tun ko andino ko farilla janno wona yo anni hande kadi ko farilla ka fillitagol wa billahi tawfiq